Ituura-ini riri ria Ngorika kaunti-ini ya Nyandarua ni kumwe gwa kuria kugumiirwo ni thina wa maai ona thengia wa gukorwo kuri na ngumo ya uingi wa njui. Kuringana na aikari, thina uyu wa maai ukoretwo ugicungiririo ni amwe ya aikari gukorwo makihingiriria maai na njira ya kwenja marima na wangi makegwatira ihumo cia maai mugaru na watho. Turoka 10 matanaujugwo tondu ng'ombe cioka na gwakia muno ni mekujugwo riu tugakinywa maai mena giko ona kurakinyite handu riu tugakirigwo kana matangi tugukigura twakihota gugifench mabura kana matwenjere marima ma maai mangihota kuhurwo na macini kana kindu gigwitwo sora. Ona kuri uguo atongoria mwena uyu ni meraniire kumurika thina uyu na gwetha kihonia kia naihenya na toitura-ini riri indi ni kaunti-ini yothe ya Nyandarua niguo gutigirira muingi ni wateithika. Tuone kuria menjete marima kuria marenja borehole kuria mathukangitie iria iria iahe muingi maai niguo tuhote kweheria maundu macio na tucokerie muingi riri wao wa ndacamuka bahote kunywa maai. Maya mahanikite riri ministry ya maai guku bururi-ini unyitaniri na bengi ya thi iruguritie mubango wa kwenja maai ma ndobori kaunti-ini 5 iria ikoragwo kundu kumu iria ni Kuringana, Marsabit, Mandera, Wajir undu umwe na kaunti ya Garissa. Mubango uyu ugukorwo ukiambiriria ihinda-ini ria mieri 3 yukite. Minista wa Maai Alice Wahome akiuga mubango uyu ukuhuthira muigana wa ciringi mbirioni 15.5 na aikari mirioni 1.5 niyo megukorwo makigunika. Despite Kenya facing enormous challenge in meeting human and ecological needs for water, the government of Kenya is putting measures in place to ensure that there is 100% water coverage for every household by year 2030. Kuringana na Minista, ndobori 250 iria itakoretwo ikihuthika ni iguthondekwo weru niguo gutigirira ni ciakinyaniria matanya macio, undu uria augite ni imwe ya njira ya kuhurana na thina wa ng'aragu bururi-ini. Because of lack of proper information on groundwater, for every 5 boreholes we do, only 2 are always successful. That means we are wasting a lot of resources. The most important component of this project is to get us the correct information of our underground water situation. There are people who vandalize the piping, the water storages, so that they can take water, they can sell water through the bowsers. So those kind of issues, we expect that we'll be able to handle them more easily. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.